Idemo dalje. Pismo vladike Cetinskog, dakle crnogorskog, vladike kavaliru Ivanu Bolici. Samo kratka napomena. Bolice su plemićka familija, sve isvija u Kotoru. U završnici 17. vijeka plemići, u upravi grada, sveštenici. Dakle, 18. novembra 1689. odvijaju se ratne operacije Morejskog rata. On teče u Boki i širokome zaleđu. Naš svijet podnosi velike žrtve. Ali to je godina kada ove predjele posjećuje pečki patrijarh Arsenije III. Čarnojević. Šta kaže cetinski vladika u pismu ovome Kotoraninu? Poslušajte. Presvjetlom i plemenitom gospodinu kavaliru Ivani Bolici, od nas Visariona, u pitanju Visarion Borilović, Paštrović po majci, dakle od nas Visariona, cetinskog vladike, mnogo dragi pozdrav i zatim. Obavještavam vas da su mi došla pisma od našeg patrijarha iz Peći. Zbog ovoga našeg patrijarha iz Peći objavljujem ovaj prilog, da se bez odlaganja mora povratiti u Peć. To je poznati događaj, nećemo to ovdje razlagati. Patrijarh je krenuo ka Venecijancijama, krenuo je ka Boki, sprečen je određenim događajima na Kosmetu, ali da se bez odlaganja mora povratiti u Peć. Sada sam zbunjen i ne znam šta treba da radim. On traži uputstva od osobe koja predstavlja glavni instrument prema Crnoj Gori, mletačke strane. Dakle, od našeg patrijarha iz Peći. Ovoj ličnosti, cetinskom mitropolitu Visarionu Boriloviću, pripadaju one riječi ispisane o pronalaženju one knjige na Kosmetu gdje kaže da je Pećka patrijaršija svjetlo sunce koje sija i rasipa svoje luče po svoj zemlji srpskoj.